mu kibuga murabizi ni ikipe iri kwitegura inkera y'abahizi romba ku itariki 17 bazakina n'ikipe ya Power Dynamos. Ni umukino ugomba kubera muri Stade Amahoro, match yo gufungura pre-season ikipe ya APR iri gutegura y'inkera, match ikomeye cyane. Iyi kipe ya Power Dynamos mbere yuko yerekeza i Kigali rwose kubera ko muri iyi weekend irabiri i Kigali, ariko amakuru aravuga ko kabisa kuwa gatanu bazaba bashyitse i Kigali. Kipe ya Power Dynamos yo muri Zambia mbere yo kuza yamanje gukina umukino wa gicuti, ikina n'ikipe yitwa Zesco United. Urumva ikipe ya Zesco yayinyabitse ibitego 2-0 irakubita hari yikuraho, match ikomeye cyane. Ni ikipe ya Power Dynamos nayo iri mu marushanwa ya CAF Champions League iri kwitegura kuzakina n'ikipe ya ASEC Mimosa yari ya muri Cote d'Ivoire. Urumva rero ikipe ya Power Dynamos irakomeye gukina na Zesco United, nubwo yayitsinze ariko nyine ni muri pre-season barimo baragenda bitegura. Urumva ni ikintu cyiza, ni ikintu cyiza rwose. Urumva ko ni ibintu byo kwishimira. Ku rundi ruhande iyi kipe urumva nayo iri kuza gukina mu Rwanda, ikina n'ikipe ya APR, ariko ni nako iri kwitegura kuzakina nayo amarushanwa mpuzamahanga ya CAF Champions League. Urumva ikazakina n'ikipe ya ASEC Mimosa. ASEC Mimosa ni ikipe yari ya muri Cote d'Ivoire, nayo ni ikipe ikomeye. Urumva inkera y'abahizi izatangira kuri uwo munsi. Nyuma yuko yo gutangira rero ikipe ya APR izakomeza muri iyi nkera y'abahizi igenda ikina n'amakipe agiye atandukanye muri pre-season y'ikipe ya APR igizwe n'amakipe twavuga ko ari amakipe akomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Akibaza uti bimeze bite? Mukanya gato rumva, mukanya gato rwose nibwo ikipe ya APR ibisohoye irabitangaza yuko izakina n'amakipe akomeye ya hano mu Rwanda. Mbabwire ukuntu yagize kugira ngo hatazajya hagira umuntu uvuga ngo Riyeri ngiki niki ngibintu bimeze gute. Muyize kuri YouTube channel duterekereho ifoto y'aba bagabo ba APR bameze neza cyane, ariko uterekeho niyo karandiriye ya APR imaze gusohora mu kanya, imaze gusohora mu kanya kabisa. Ajya kuri APR FC official, urabonaho ijoro ry'intare rigiye kubimburira inkera y'abahizi ya APR. Peri baba bakizeho amagambo ateye ubwoba cyane ngo ijoro ry'intare. Ahubwo mbonye ijambo kuri YouTube channel, abantu muri kuri YouTube channel andika ngo ijoro ry'intare riraje. Iyi niyo terime, iyi niyo terime vana ibintu by'amanyembwa. Kuraho. Ikipe ya APR nyamukandagira mu kibuga irabitangaje, iragira iti umukino twagombaga gukina n'ikipe ya Power Dynamos waruteganyijwe kuzaba ku cyumweru saa 11 z'umugoroba, urahinduwe ushyizwe saa 9 z'amanywa muri Stade Amahoro. Ngo ndacyari kuri Power Dynamos ku nkera y'abahizi kuri Gitinyiro Day. Nibyo, ariko nanone inkera yo gutangira saa 9 inkera ubundi nari sanzwe nzi ko zijya zitangira muri aya masaha ya saa 11, ariko nanone ku rundi ruhande ahangaha ni bwa buryo bwo kugira ngo nyine wa mufana, ase umufana azaturuka Gatsibo, undi aturuke Gicumbi, undi aturuke Kigali, bagereyo saa 11. Oya, nibayishyire saa 9. Nibyo saa 9 buri mufana wese wa APR mu bice ibyo ari byo byose yaba turutsemo, mu gice cyari cyo cyose yaba turutsemo, mu ntari yari yo yose yaba turutsemo, abari
aba nyine abe yumva bitamubangamiye, aba yumva nyine nta kibazo. Saa 9 kuba yageze muri stade Amahoro match mu masaha y'isa 11 kabiri kurangira agahita yigarukira igicumbi, ni ibintu byiza. Ariko nanone hari ukuntu umwe yatekerezaga ngo saa 11 ngo urumva ngo bibabwije n'abafana baturuka mu ntara kubabona bizagorana. Saa 9 niyo saha nziza, ahubwo hano APR ndayemeye cyane, aha ndayemeye cyane. Urumva izo ni impinduka zibaye mu ikipe ya APR. Ikipe ya APR ntabwo yarekeye aho, yahise isohora n'indi mikino igomba gukina ya pre-season. Urumva iyishyira hanze, ariko n'abakinnyi bagenda batangaza ibintu bigiye bitandukanye. Ariko kamanze ngukubite uburyo pre-season ya APR imeze n'amakipe bagiye kuba bahanganye. APR ibishyize ku rundi rwego pe, APR ibishyize ku rundi rwego. Iyi niyo pre-season ubundi. Baravuze bati inkera y'abahizi week fixtures, uburyo iki cyumweru bagiye kugenda bakina. Avuga ati tariki 17 z'ukwezi kwa 8 turakina n'ikipe yitwa Power Dynamos kuri stade Amahoro. Haciyemo umunsi umwe, kuwa kabiri bazatangira icyitwa pre-season ya APR. Ikipe ya Azamu uri kumva saa 10 izakina n'ikipe ya Police Football Club yo mu gihugu cy'u Rwanda. Saa 1 ikipe ya APR ikina n'ikipe ya IS Kigali. Wabyumvise neza ku itariki zingahe? 19. APR Azamu Polisi saa 10, saa 1 ikipe ya APR na IS Kigali. Aho ngaho ni kuri Kigali Pele Stadium niho izi match zizahera. Tariki 24 ikipe ya APR izakina n'ikipe ya Azamu Football Club yo mu gihugu cya Tanzania ku isaha y'isa 12. Ni mu gihe saa 9 ikipe ya Polisi izaba yakinnye n'ikipe ya IS Kigali. Wabyumvise? Tariki 24 ikipe ya APR ikina n'ikipe ya Azamu ku isaha y'isa 12, mu gihe umukino uzaba wabanje ikipe ya Police Football Club mu Rwanda izaba yahuye n'ikipe ya IS Kigali ku itariki 24. Kuwa kane ubwo hazaba ari ku cyumweru, kuwa kane tariki 21 uri kumva, ubwo tugiye inyuma nyine, ubwo hagenda hacamo umunsi. Tariki 21 mbere yaho yuko bakina iyi match nari nkubwiye, Azam izaba yakinnye n'ikipe ya IS Kigali saa 10, hanyuma APR yakinnye na Police Football Club saa 1. Hanyuma kuwa gatanu aribwo basoza n'iyi nkera y'abahizi, ikipe ya Azamu urumva izakina n'ikipe ya VIPERS. Ikipe ya Azamu izakina na VIPERS. Kukibaza ngo ni ukubera iki iyi VIPERS yo itaje guhura na za APR n'izindi kipe zigiye zitandukanye. Ariko urumva ko ni pre-season iteye ubwoba pe. Urumva niba itariki 17 ikipe ya APR izakina na Power Dynamos, ku itariki 19 ikipe ya APR ikina n'ikipe ya IS Kigali, kugira ngo byumve neza. Ku itariki 21 ikipe ya APR izakina na Police Football Club. Ku itariki 24 ikipe ya APR izakina n'ikipe yitwa Azam Football Club yo muri Tanzania. Hanyuma urumva ko ni match zigiye zikomeye cyane. Azamu ni yizasoza iyi nkera y'abahizi ikina n'ikipe ya VIPERS kuri Kigali Pele Stadium. Uri kumva neza? APR nibishyize ku rundi rwego. APR bikize ku rundi rwego neza cyane, ibintu ewan bimeze neza cyane. Amakipe akomeye
polisi ni ikipe ikomeye hano mu Rwanda, abantu ntibayishidikanyaho. Azamu ni ikipe ikomeye, AS Kigali nayo ni ikipe ikomeye. Amakipe ane akomeye, harimo ikipe ya Azamu, ikipe ya Power Dynamos, ikipe ya AS Kigali. Ariko niyi Vipers ubundi yo bayihuza na APR, aka kantu sinzi uburyo kabisobye, sinzi uburyo kabacitse ikipe ya APR. Ariko iyo baba baragakosoye ikipe ya APR ikaba yari kuzahura n'ikipe ya Vipers, kuko iyi AS Kigali iri aho ngaho ifite abakinnyi bari aho bawaya ifite abo bakinnyi nabo ubona ko batari ku rwego. Hari ukuntu yajemo nyine bitewe n'uko wenda baporopoje na za Rayon n'iki bikagenda byanga, bakazana andi makipe agiye atandukanye bikanga. Ariko urumva ko iyi pre-season nayo izabiteye ubwoba. Ubwo APR izasoza iyi pre-season kuri tariki 24, tariki 19, tariki hagati ya 19 na 21 izahita ikina n'ikipe ya Pyramids. Anga urugamba rwa APR rurakomeye. Ariko abakinnyi, abatoza, abafana barimo barahiga barakubita gatotiko, kandi baravuga bati Pyramide turayihitana, turayiha ibyayo. Baravuga ati umuntu witwa Niyigena Clement ari hariya muri Mutima Defense yatangaje amagambo akomeye cyane. Abafana b'ikipe ya APR mu nyumvire, witwa Niyigena Clement yatanze ikishongoro, yavuze ati rwose baba bayobozi, baba bafana bafite uko bagiye bahiga mu buryo bugiye butandukanye, kubera imihigo yabo ikomeye kandi ikomeje. Tibafite uko bahize, bafite uburyo bagiye basesengura. Atari kabakinnyi ku ruhande rwacu, natwe twaraganiriye ikipe ya Pyramids tugiye guhura nayo ku nshuro ya gatatu. Kuri iyi nshuro umutoza yatweretse uko tuzitwara ngo tube twabona itsinzi ku ikipe ya Pyramids. Nayo magambo witwa Niyigena Clement yatangaje ahumuriza abafana b'ikipe ya APR. Aravuga ati Pyramide nibatera ubwoba. Romba ntabwo ari we wenyine uri guhiga, ikipe ya APR barimo barahiga bateye ubwoba. Bavuga ati rwose aya makipe tugomba, iyi kipe ya Pyramids ya APR ko yanga umunura, amateka yahinduka nyamaza, amateka yahinduka. Ikipe ya APR uwitwa Mugisha Gilbert barafinda, aravuga ati iyi pyisi ikwirukankanye cyane, hari igihe ugeraho ugashira ubwoba. Ati ubwoba rero ubu twarabushize, ati ubu tuzahangana kugeza ku mwisho. Ati natwe Pyramide, ati tumaze guhura nayo kenshi cyane, tubibisigaye rero tuzahangana nayo paka tubonye itsinzi. Tibindi mu bikuraho tabafana mutuze. Nkera y'abahizi ni nkera pe. Mihigo yatangiye kuripuka, imihigo batangiye kuyirekura, ni nkera yo guhiga nkuko bagiye babigarukaho ba Dewo Rusanganwa, chairman w'iyi kipe kabisa, ubuyobozi bukuru bwa APR, ba CDS bagiye babigarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bavuga ati iyi kipe ntabwo iduteye ubwoba. Batangiye guhiga rero, urumva ko buri muntu wese muri APR ari guhiga agaruka kuri Pyramide. Bavuga bati iyi kipe ibyo kuvuga ngo iki ni iki, ariko iyi kipe tugomba kuyikubita. Cyo kwibaza ni kimwe, ubwo bushobozi APR irabufite? Aya magambo si yayandi yo gusigiriza no kunogereza gusa, ariko wajya kureba mu kibuga ugasanga ikipe ya Pyramide kuri buri kintu cyose wavuga, ikipe ya Pyramide iri hejuru. Ariko nanone mu kibuga birashoboka. Impamvu ya mbere bishoboka, ikipe ya APR nayo yongereyemo amaraso mashya, ikiramo umutoza umenyereye watozeza LC Berkane, atoza amakipe nka za Wydad, atoza amakipe akomeye mu gihugu cya Morocco. Ni umutoza ufite abakinnyi bashya yazanyemo, barimo ababanga baba Lagouf Mamel Dawo, barimo baba Denis Omedi, twavuga ko ari sezo yabo bagiye kwigaragarizamo, barimo abitwa ba Sheikh Jibril Watara, barimo ba William Meritogi. Utarankomveka, ariko ni pre-season abafana
nimucike nihagira ikibazo nta byacitse ibintu bizagenda neza ibintu se inose gukina byakanga ariko se yanabitsinda rwose nimukagira ikibazo. Urumva rero ikipe ya APR bari guhiga, barimo barakora icyo ari cyo cyose ariko nimvuga ngo icyo ari cyo cyose nuko hari ukuntu bari gupanga ibintu byabo, hari uburyo bari kubishyira ku murongo, hari uburyo bari kurekura bombe akantu ku kandi kamwe umukinnyi araza agatangaza, undi mu kanya akaza agatangaza, baravuga bati turi ready, turiteguye, iyi pyramide dushobora kuza kuyikuramo byihuse cyane. Vuga ati turaza kuyikuramo byihuse cyane. Kipe rero ya APR rwose urabona ko ari ikipe ikomeye cyane. Ariko ikipe ya APR bashobora kuba umuntu wakoze graphique ashobora kuba yibeshye napangira ikipe ya VIPERS cyane, kuko kuri iyi graphique ndi kubona ikipe ya Azamu izakina na Police, sibyo? Ikipe ya APR ikine na AS Kigali. Match zizakurikiraho zizabera kuri Kigali Pele Stadium, ikipe ya Azamu izakina na AS Kigali, ikipe ya APR ikine na Police. Hanyuma match zindi zizakurikiraho kuri 24 ikipe ya Police izakina na AS Kigali, ikipe ya APR ikine na Azamu. Match izakurikiraho ikipe ya Azamu ikine na VIPERS. Ariko ikipe ya APR iyo yatangaje ko, umva uburyo yatangaje kugira ngo mbabwire ko wenda hashobora no kuba habayemo kwibeshya muri graphique yo bakoze, cyangwa se wenda kabari mu bundi buryo. Bavuze ati here are the official fixtures for the upcoming Inyera y'Abahizi tournament, expected passion and champions tries. Bahita bashyiraho amakipe 5. Ubwo amakipe 5 harimo na APR, bashyiraho Police, AS Kigali, bashyiraho Azamu ndetse na VIPERS. Urumva VIPERS ntabwo yaza gukina n'ikipe imwe gusa, ubwo hashobora kuba wenda habayemo ikosa mu gutegura, ariko niba ritanabayemo tuzagenda tubimenya. Ariko nicyo navugaga, iyi VIPERS iramutse ije mu Rwanda ikaza mu Nkera y'Abahizi nikine na APR, haba harimo n'ikawuda, ntabwo byaba ari ibintu bisobanutse. Ebe nabyo abafana ba APR mu bitekereze. Urumva ntabwo nubwo muri izi fixtures twagiye tubona, murabona wenda impamvu bishobora kuba ari nabyo ikipe ya VIPERS ikazaza mu Rwanda ariko igakina n'ikipe ya Azamu gusa. Ariko ibyo nabyo bigaterwa n'uburyo bumvikanye, buryo ibyo nabyo birumvikana, birashoboka. Azamu ikaba yaravuze ati twe dufitanye umukino wa gicuti n'ikipe ya VIPERS, bishobora no kutubuza kuba twakitabiriye Inkera y'Abahizi. Ikipe ya APR ikavuga ati mwebwe mubabwire bazaza mu Rwanda arimwo muzahurira, ahubwo muri iyi Nkera y'Abahizi mubabwire ko mufitemo match, muzahurire muri iyi Nkera y'Abahizi, nta kibazo, tuzabamenyera kira kitu. Kuko urabona no mu zindi kipe, yaba kuri AS Kigali, yaba kuri Police, na VIPERS turi kubonaho. Bishoboka rero kuba ari icyo kintu cyabayeho, APR ikabura nyine uburyo ibyigobotoramo, igahita yemerera Azamu kuba yaza igakinira na VIPERS mu Rwanda, ariko bagakinira muri irushanwa ryateguwe n'ikipe ya APR. Urabona ko ni ikintu cyiza, ntacyo bitwaye no gukina n'aya makipe, nayo n'urwego rwiza, azaba ari kugenda cyaza abakinnyi bamera neza, mbega ibintu ari umutekano. Ngibyo abafana b'ikipe ya APR muratanga ibitekerezo, akabafana b'ikipe ya APR ndabemera gwa ako mukore na subscribe kuri radioishingiro sport. Radioishingiro sport tugeze ku isaha y'isa 8:37 mu kiganiro Ishingiro evening sport. Abafana b'ikipe ya APR nababwiye ngo muri inshuti zanjye rwose, niyo mpamvu n'ibitekerezo byanyu kuri YouTube channel
mba ngomba kugenda mbicishamo amaso kugira ngo ibintu bigende neza. Abantu bari kugenda bandika ngo inyera yaje kabisa, ndabemera cyane. Abarimo kwitonda pose ati inyera yaje, abarimo Felicien Sanzimana fils ati bro kubera iki se APR itazakina na Vipers. Ariko ndabisobanuye kereka niba abantu mutabyumva. Urumva ikipe ya Vipers ntabwo ipanze kuzakina n'abandi makipe, azakina n'ikipe ya APR, ipanze kuzakina n'ikipe ya Azamu yonyine. Impamvu rero niyo nasobanuye nuko ikipe ya Azamu ishobora kuba yaraporopoje ikipe ya APR ikayibwira ko ifite umukino ushobora gutuma ititabira inyera y'abahizi. Bihoze n'inyera nyarwanda, ariko byose ni kimwe. U Rwanda rwacu subundi, u Rwanda rwacu turaryoshye, ibintu n'umutekano nta kibazo. Rero akaba ari byo byatumye ikipe yahitamo kubwira ikipe ya Azamu ko bakemera ko Vipers iza igakinira mu Rwanda n'ikipe ya Azamu kugira ngo binaryoshye n'irushanwa nyine birumvikana. Akaba ari ubwo buryo babiteguyemo. Hanyuma mwita Ishimwe Bernard ijoro ry'intare kabisa. Ishimwe Bernard kabisa, nzaguha igihembo wowe Bernard kabisa. Namba zawe ndazishaka, umuntu witwa Bernard namba ze ndazishaka, witwa bamwita nde Ishimwe Bernard kuri YouTube channel, namba zawe ndazishaka kabisa. Hanyuma mwita Felicien Sanzimana ati brother saa 9 ni sawa cyane kuko bizatworohereza no kureba match ya Arsenal vs Manchester United. Ni wumva nibyo urumva ko APR ni ikipe nyine igomba kurebera nyine umufana wayo. Urumva saa 11 hari ukuntu bitari biryoshye ku cyumweru. Saa 11 urumva shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza aba yagarutse, match zigiye zikomeye kabisa. Muzagenda munakurikirana no kuri radioishingirosports 107.5 imyuka turi kuyizuza rwose. Barufa barimo bararya imbuto y'abana, ibintu bimeze neza. Nanjye muri kumva ko ibintu ni sawa cyane. Hanyuma bamwita Placide Habimana ati APR ni nka voka zihiye, ariko mana we. Hanyuma bamwita Naftali ati ndabemera cyane basaza. Reka twamamaze gato turagaruka mu kanya. Nagize amahirwe yo gutsinda nyenyesho hadiye buri kwezi bakajya bame 500. Inkuru ya misigaro ni kimwe niya Jean Paul Harerimana na Jean Pierre Niyonizeye, nabo batsinze Shwadiru bakaba bahembwe 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Wicikwa nawe kandi akanyenyeri 240 akanyenyeri 2 urwego mu mafaranga 500 utsinde. Inzozi roto tsinda dutsinde. All right. Ngirango nuko bimeze kabisa. Turacyari mu kiganiro Ishingiro Evening Sport, aracyari Eriel Ragena Mr Nivadaye muri kumwe kabisa mu kiganiro. Ahangaha ni kuri radio Ishingiro 107 n'ibice 5 FM. Hanyuma ndiko kandi turi no kuri YouTube channel ni radio Ishingiro Sport. Ibintu bikomeze kugenda biba uryohe cyane kabisa. Turacyari mu nyera y'abahize, ikipe ya APR yabishyize ku rundi rwego kabisa. Iyo niyo terime abantu kabisa mugenda mukoresha muri aya masaha. Afana b'ikipe ya APR abafana bagiye batandukanye kabisa mugira muti APR yabishyize ku rundi rwego. Nuko bimeze, abarimo banafutari ndababona cyane muri kugenda murwandikira, n'abandi bakomeze baze bagende baduhereza ibitekerezo bigiye bitandukanye kabisa. Hanyuma nuko nguko byifashe mu ikipe ya APR. Ariko ubu ngubu magingaya abafana b'ikipe ya APR muze ndashaka abantu 5 muri bumbwire imikino bamaze gukina ya pre-season. Imikino igeze kuri 5 bamaze gukina imikino 6. Bakinnye n'ikipe ya Gasogi barayibatiza 4, ibyo ntago ari igikuba. Bakina n'ikipe y'Intare, iyo ntabwo ari umukino wo kubara, niyo mpamvu narimvuze imikino 5 nta nubwo nkubara kuko bari gukina n'abana babo kandi umwana ashobora kuguhinda ya bukuru. Hanyuma bakinnye n'ikipe ya Polisi ibanyabika 2-1. Bakina n'ikipe indi kipe bakinnye n'ikipe ya Gorira, bakinnye imikino 2. Nayo makipe bamaze gukina nayo. Ikipe ya APR kuri ubu ngubu uri kubona
uvuga ngo aba nibo 11 umutoza akwiye kubanzamo ku munsi w'igitinyiro ahangaha ikipe ya Power Dynamos tukayibaga ewana ikahava yimyiza imoso ibintu byakomeye niyi terekaho kuri YouTube channel twagiye ndaje mu kanya mbigarukeho ngende ndeba uburyo ibintu bimeze twagiye muri Murera twinjire mu ikipe ya Rayon Sport ikipe y'abareyo ikipe ikunzwe n'abafana